nitwasio Kithia ingi musisi witu na nguye kilungu cha umundi twende na unena ni sia Kithangona na sindula siatiania na Kithangona na ende na unena ni naitu mitandao ni yitu kwa Facebook ni Mutongoi TV na YouTube alama ende na utule la YouTube ni Mutongoi TV official na ende alama na makuli na uenda utuma makuli maku utuma ni mukube kwa namba yitu ya ile 395 ile 395 watuma SMS Yesu kutuma ni mana ukulitie ikulu yaku no tutapiti kila twitha twatia no tweleangitie mbeangange Yiulu wa Kithangona na etha wine kulu nitwithi watu isoma na tukasoma na hindi tuyiusungia na tuyete ataalamu masome makulu yasu na maisungia twende na hindi topic ino yitu ya Kithangona no bo withia ila nambili ili na kalaka kelwani eleisie mwana ke usuno kwitha athina gwa ni undu waleile ukethia ithe aimo mundu wa Kithio na mwana ke usu alea na alea wethia indi yu ni wathinwa muno na yeso kwitikila o kaumwe Kithangona kiu na indi sibo betha na kuthaiwa we na gwo kuthaiwa we ni chauki kuthaiwa kwi maundu maingi kuthaiwa ni wata ndo mama ngita maja mayathaiwa kana ukeigua ketha no mundu ya wake mundu ndathaiwa yuketha ni we atoa kwa na ndiathaiye thea kwa kumbe la mashita ketha no kindu kiende kwa ketha ndike kwata na bena mathina nibonuka ngeta atume azu na ivetila cia uyozu inatumia kila mundu ewola wake pe ivetizia kutuvya mbanga pe atuvya makotuvya mbanga pe anduma Kithangona raju ko kila ndume department nayo na yuo kanukula zio utumea okay waenda kwa angania au mini weyo yuwaenda kwake wenda akautabyo ndoeka nikana wezethia ni wathaiwa nota unyuza okay na no kubalucha no umanga na no kita uka ate the aku akakwitioke akakunda na agekunda na yuko mwana niza oke mugu ayo nenga yeye ni wanengwa na ongitano touka no kilo nengwa kanabuya ngoanga uo liwa ngazobya okay ngazobya kila kindu koka ngathime we wako no ndo mwana kwathimwa ndu ketha we atongo na demo athime nuko bana na mashita maingi kana na kwatambeza kakita utumia na kana ngainganywa ukethia akili yakwa ndio programu we lakini kindu athimewe kitha kitofauti na kindu akitaoze abayulu nuto ketha tunu yandu akoni mangita ndathimwa nunda aenda ukulovya ndio zona andwangi ndatuka kindu ama no ndatuka kindu jumuzi muzi wako to kwa ingoji yakuya na nuko kwa ingoji yakuya na ndao kaomba tuongea mubeozi kenda anengwe kunengwa ni kumawuya kumanenga kusele na itula mata kutoka kutula mata dikuya kitha kikuta kikwangelekanyo kuna uyo tu naonenga hiyo wathimewa na ndijo wa ndio nenga mataka mu makithoimana ongina unenga nesele uya ndo azuke tha nzovi kitha ichao ni kitene ekayuko monde ni kwa kito bautu kitha ndo mayo kulia muno no ngina uga bala umia ndo muziozu kitha wali mundu mwe bali leo ka mundu unge kitha wali ngale bali leo kenge na uno kindu june choka na niwe choka katika family no mpaka muzelembulate na endo ine withe wane withe inengwa uya withe uya akothe ya mana tiomba withe ona kazamu kaunenga muzee kenda atule matake thoi na hiyo nenga we athime we ozu yako kithake bwau ko toise mwanake etha ni we wa muthina cia yani ta muthina cia na wethia nuto na kwathimwa nuto na kumwa Kithangona akatani gwana sindu cicio muthinia na indi aithambwa nesa na ithai wawe ni thiwe ndi ukulia ukethia mwanake ni wathina gwa ni kindu
ukethia athini tu muno na indi athi kwa atwa kwa mundu mwenye mwita mundu mui mundu andu azu nimo mathimitwe na kinengo cha kumana thina na kumya thinosu na kuguide andu mbewa ubo musio tanoka ndasu nimo matumika ata ndo manga ima kutabya andu makwatwa ni chau makwatwa ni thina ukethia yumwana kio athini tu ni kindu na ni woka ni wethia kweli wone wa kumwa ni Kithangona na ni waumwe na maybe ni wia ula ithe wa thukuma niguo witha uimu mandhari niguo witha aimumila kileni athaiwa wia kuthaiwa ndio weta kuthaiwa yuku kwake kwa wia niku kweka wa muthemba iwa uithaiwa pesi ndilasiendeka katika ndao na nizio yotha na weta na zia nisele zindilasiendeka twendo kaenda uwa mutu wa mbemba ai izi ya thukuma zindu cia Kikamba mwene na be mitila ya thukuma ya katika Kithio ila ya thamba cia na izu be miti na oni yo ithaye muta na mozi ongene na weta wata be muta na ya weta ndia ka ulo engi no mutabia yu otu abawe wambia ne kanayu uthaiwe wia no athimewe wia no ngina winde wona kindu nduthaya wa mana ni kana uizethe mutumia nduthaya wa mana ndao nduthaya wa mana no mbaka wina zindizi na weta uketha wina labda ndo metha wona mbesa tio kunenga muzee umu ya kauke ikunda nondo ke wa beta wa mbe no ke ona ngazi ani tio witha wembe ba ingazi zi da bate uke na Mukamba ngazi ete da uke na mwetu ni uka koe bayuka onyoke ina ke muse eta ase wenzake makwa maka mwana yako nyezindo newe akawa mutu akawa mbuyi anda wambuinga wambuyi nome kwa mbui kaende wito mbui aende mbui nzeo wambui akayaka wa wembe kawaia akawa mauta ma ng'ombe ti mauta yoyote ile ndizo kwa utukaniu otu abawe kumwa yo na muisi athenza wa na ndia telango weta ngondu na ligana mutana ngondu wala ndio lwange na muisi athenza wa no namu etha ni mbui kana nguku kana ng'ombe ya malangi malolwe kana yetha lazima ithe ya langi mwe usi withe auke wa uyuke na nguku nzio kana nguku nsau kana nzamba ilondu yeu yani sietha si langi mwe kana yetha ibulanete na netha na cia mbui yetha yo mbui lakini mbui nome nene ekakatena na tinga etha nundu mbui mbui ya yu there nondo mwana mbui ya muthembozu utwa mbui na nondo mbui yezu ni yumu wa Kikonde nikana Kikonde ki na maisi umweza ba ngengeto sita wona jo Kikonde izo mix ya wana ngondu yezu kukuya na mutaa iga mix wa na ndi mutavili tiwa wezo ndo kwekania aenda thisi ondo mathe yaja athisi atabetie ngaizi yake aine maiza mazo kama kio sele ende ndo zinduzi wako na ayunda wa hiyo tumea sio wao zini maenda ma kwa nikitio na experience ya mama ba ni nazome through obana ngia kindu kikyo kugwitwe aithi akandumo na muzu ngaete nundu ndizo cia thambazia muno ni ziizu na ende sele ino ya wisania nunu ngai no niko thete enda zia zikabubewa ziketwa ngatinga izi yake tu nizu aya na maizu maketanije na ingima ona izi methama banga andu azuma yeba abuda ndo methama kuye nikana maikazi okenge anondo amwegiozu mayazi okage ndo kyoka nesa kwa anakiala mwende na kuyana wenda kuwathimwa na kwa alama tesi uwathimo ila wathowe nya kusukali kana wathowe nya kukindu wa muthowe akakula kasio kana wa muthowe akitenge kana wa muthowe shopping ndomu
Yes. Na oka akuna kunanga na atu ila mataki thui na kuyaite moko uwathimwe pala isu seuma isioke kutio kwa thime kwa thime ndu ketha toto tawe waza mewe yani mundu yi azindu ku othe na muka ndenda ona zai mama wa kumoke like lakini zauka kitu gaiche uma gina ogatha iwe oga anengelelwe okay umwe Kithangona kiucha cha kibutia ketha mundu angita akona hata obingizwa wewe amazi ndiala iwa kutha no mpaka ukiwa mbuya wesindu sina utabesya male nake ozengita nengwe ona nundu muziozi watothe pionge wakuna ongita ona bado atepo atona umila wano wauke akili ta yao ka chao kethia kana ndo kukuno kethia akili yake katake tha business ine ukethia akili yake ndivo lakini nundu wati yai nayo mundu tiriwo muthai yake enda withie ndo kwikitezi za muthembo ndo kwitha wata wani thina ukethia wathini yilo biye na ndu nuka na ndu tuma kindu nienda we kuwe usioketi na wisilie bala wavitilie no lenuka musi uthio thai wewe yes pe kumya mbanga ano ni mauma mbanga ukethia pe musi ukethia andu asu tayuni na nena na mutume ongea imbea pe musi wabuko andu makwata wane mathina kila mwaka wabika moi wa thanthatu payema kukwa mundu na oa wane mbanga akima either akima waika mota akakimwa niki sululu akakimwa engale na wa imbea wa mwaka muthelu ana kimi wakongi wo uno kana kasembete akami koka kamukima kamu tuleka mwongo au mea akwa yuko mbanga yongo etete ba kumya mbanga sina si mbanga si mabata tizito na edho ai ndikundu kwiliba u kwa ndo nguelezya ku mbanga uka endo katulika ku wekalango ukatulika ingi dini ba wenda kwa ibeti latsuma zya mbanga ikaika kumya mbanga ikautubya mbanga ita kutubya mbanga na makwita zizabwe zilamenda kana no mete mwete kilana kila mundu meta ze tofauti aja kwichiwazya okethe ape wike ni wambombeie na nakuendea ona niwezi nakuendea na muzi wenyu nazia muika bituka iko ngaonenga yuki kugeno ya mondeba ndikuendea hiyo zimu zizuko na maikuwa mana makeko pato neza chai Kithito wezi ati azia ni mbanga ona kito na chai Kithito ndo Kithito chaingwa wakile wako na Kithito ni wathi azia na ndio kandi azia ni na utole la to lono ndo ndambika nai indi angi moyu ndo zi wanu wa maumania yo kile zo mundu ndo kwa kadenda kuya kadiba yethi ila imagine mundu akimetwa ikami akakwa buko hapo ila mezo yo wene bakunikilwe ebe adi mombi ketheka chene mombi ye mundu tondo andwa yutono ni atiembe za kusia insurance na ndiebwa wese inakweka nai na muithi aja ni sawa nezi nomboka mwati kana awo thuko mamo uine ngwa mbeza oimombea no mwa yuma aloka yuko na kwenye kwendezi za itoele wazi azie mutindi sanza na ne wa mweko unike aichama ona akuendea yuko na kana kindu kono no zenda umanya kane ni Kithito mbui etona ubuna kana ngite wona jeri wako nyikigwau ambe mandhondo weka ngite ikazia mire mibiku kana mbui ikazia mwakote muthelu katena konzu mana there is something kanoge yanguko zo wazia wa ene zindu ke zia mbeu ambe mana kila wetha wekie ilo zo ikwa mundu mwe kana mundu mwe nuko tabia akwie ni wakuye kena pana weka ona niwe wate alamu tinzeo na mukambole alamu nundu ina kuendea wakawa kwiguta yeza kwa ndo akua na ni wakua awambia no etebeza na wambumbea na wathimu anaweza kuandumbia kwenda ndio eva yiko ukekiondo weka endo kekendo yuba umazi za muthemba iba pia ndo mengulu yuba umazi za muthembozu ko pembanga aziza muthembozu sisi ndio iliko hata nete nachoi pe kiki tawai Kithangona cha kuthaiwa ndethia
uzitikira uzita wae usita wa muthiani uzi muthiani ukathaigua ndia uzi thawe muthiani nundu wa uzi muthiani na muthiani ethwa na singazi amba ndithia we muthiani yu muthiani pesi loka uketwa uketwa ni mundu muo agakwitia material wenda ngotavia ala witacia nikana ketha ni ng'ombe wina cio ndithiane wisithia ng'ombe ici nitandiite yuko mfano wathiana nuka uketua material acu wetio wanengane ketha ng'ombe ciaku ketha ibulete na masai watakuya mayoyecia aya ukanengwa kikiambwi ng'ombe ciu kingo na inengwa ngoli inengwa kitete cheia inengwa nzola inengwa kila kindu na mahangi na mungi zitawandia juu ilo oithia ku we kwanza wakomaza ng'ombe ndo itondela bau tundro tondana na tu banongwe za homonia uyathela bau ikame ndaka oinywa wezi wagunde thiane mbio uilika wenda kikundi kitacha muthacia uikama yeki kuba we kuna na kalomo imuima yekalaku yani mwatha igwa ndithi yuzi ndao yekata ndona bayo nzola bayo etumo inzola ini za in case mutavamikiwa kana na moyoka yuenda ng'ombe nundu ni no thaiwe we yobube bilingi na tibilingi ni ngoli ta ngoli ng'ombe le tongoje katongozia sikithekana ingi ikate yani angina baloi ikate yani laini na ndo betawiti na pambe je na mbui sirizo nono ndesa yoka baloi ketha inza ng'ombe ona ikaindo ya mua ilo zo babilimu na mozu liwa sietaisi no kwa kuna ngoli ni sioka na yu sindo isu oka ukanengelelwa na lama kikamba nikana weze ithia yuni ni weka ati unyanda wesu na yu tiwete muthiani kana ndao tiwetete muthiani yu ben tukaila wetha nengete cio thiani muthiani ni mundu uyu thiana kitheka tondu wona masai mumanthi muthiani kwa kikamba ni mundu kwenda kithekani ena indo ciake kamino moya thianite athiante kula kwitheki no na muthiani akathiana wala niki makatwa akathiana na nipo umela munabii akauzizia nundu ketha na masai mengalina ndio muzizia aya ketha wina zindu ici no completed indo cia gwika ona thina ikazi anesa ngui kilungu ni Kithio cha Mukamba na wina kwenda kitali munyao umuthi twanena ni ciangewa ya Kithangona na twalikanga unthini wa Kithangona tukulie makulio kwisila mutandaoni witu tukulie makulio nikana wise kwithia ni twa usungia ngui namba yitu ya SMS ni ile 3915 ile 3915 na indi alama makula sema kulio kwisila Facebook ni mali tutupikia kwisila Mutongoi TV Facebook Mutongoi TV official paya YouTube nikana wiloele na indi mwenda mbikia na kwani tawanda kitali munyao Facebook, Instagram na Twitter kuombe ni ndakitali munyao tuko mane wa mbelilio langi ukite nikana twende na kunena nisia Yiulu wa Kithio kitu cha Mukamba kilungu ni Kithio cha Mukamba pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba.